Nijang Karbi Anglong Kheroni along Indian National Congress Ratchari Asong Atum men Lamthe Kachepaklang pon MP election kete pocket pen ajok prejam Ratchari Asong Atum men Karbi Anglong arlo tame non malom ason Lamthe Kachepaklang thek pon long lason si lakha troxy Kubli constituency along General Secretary Organization and Chairman Media Department West Karbi Anglong District Congress Committee Sotro Teron Lapen Sanjay Pandey Coordinator non ST Rongkhang LSC pen kedam tangarni BJP Ratchari Asong Atum ke claim kedam ke chok chaputak Lamthe Kachepaklang pon Kheroni pen advertiso luti kimi news Karbi Anglong Nilitum pini dadak labangso along klamlong ke bang nangkok lapuelo non Bharat Joro Nyai Jatra Rahul Gandhi leadership pen kedam tang tarik repli arkoi ciklu tarik repli pen si pangceng ponlo impololong pen pini an bang ke jokep nikep ke plenger nilo lasi ningdo kalam bang lahelo panisi kolia borolong hodak nilitum APCC presiden akihai Upen Kumar Bora phan jitu BJP pokar satum are ngape so labang nitum ningduk lo lage chokche lapen pini atumi stame nilitum phan la Bharat Nyai Joro Nyai Jatra long ke damahut BJP matela non state government atum la Rahul Gandhi phan nang ke khangdun mate nilitum phan ai khangdun labange ogonotantrik lo lapen ke undemocracy lo la ke chokche lo lapen dak India a constitution masih democratic secularism lapen ke socialism lapen jada dharma jada dharam lapen ke kido ke dam pusame damlong dolong seta non BJP a sarkar wangdet pen Narendra Modi a sarkar wangdet pen Himonto Biswa Sharma dak chief minister chodet pen bangke ke thekthulong bangla helo je democracy phansi kapawir tu mate kapi thitu lason si nilitum theklong lo lake phere me ang lo lapen labangso tomon langno kachar ting along bangke khaisu atum anabang same dake avedun tu detpo lasi ilitum kachema thanai dak dolalam jipu pe pin pusame etum non save the constitution polam do lasi laso Bharat Joro Nyai Jatra pu bangla helo je save the constitution ilitum yongsi labangso constitution paduwer nang lang khei su pencheng lok angton a khei tareng et nangji pulongte ladaga bangke BJP phan parem nang po lapen ilitum a constitution bangta save nang po kali pulongte a kaprek a khei atum khei su tum bangke rengdun ne po BJP ke charia government long bangke asi non head jong same ilitum theklong lo atumi same hodak Rahul Gandhi sake juna long pusame nang pa siksak lo jula sonsi dolo asi la bangke lage chok chelo la BJP government awakas tum mate BJP jitu Assam government tum misuse lo law and order jitu lahiwi bangke misuse lo lapen rada phan ka pisung bang lahelo je hormu horta rabdor ka pisu lapen keron khap mane ka paselet aphan paselet po kam pa claim po ron thap po lahai gupine alu peklang po jerox pakuri thap po lahelo lasi pare para paselet po angke mu latum han ke sakor ason ilitum phan bangge nang enpo julaso bidi kang lim bate bidi lang no si latum ke claim la sinilitum la so bangke congress ahin pen nilitum kroikre la pen ke la bangke nilitum kroyune la si nilitum chedanji la pen nilitum si haiji 2024 MP election hut pusame nilitum si government senglongji la pen nilitum si haibekji la pen aku isi lang nam thunang parnisi 17 arkoi tarik kre troxiar ni stame dak murmu wangji ku India President Murmu Drupadi Murmu ai pulosa wangwedet lo pen wangwedet along pen pustame dak chief minister ake hai Himonto Biswa Sharma siwanglo la pen ko so mons long siwanglo ko so platform long siwanglo la so platform bang la helo je cultural platform mate jutang jubat kape chan mate la so Karbi youth festival 50 angdeng mate sertalin karchu mailong si kebang an murmu ang wedat pusame chief minister wanglo ke hai chief minister ke sita hodaga bangke nili ningi dog dun thuthe bangla helo ka khinde dun kang tung bangla helo je ilitum KCS anthem do kardom jengtha o karbian ku alun bang lun le hodaga lun thu bangke omur apunar de lata lun nai mane he tuai pista ilitum eme thang lun do hodaga cultural anthem do itum KCS anthem do hola bangsi priority binangji
julason ka mistake do la pen aku isi langdam nang ka khinde dun was ason le lo chula le honghari made aso chingrum pet ame khodak di phurong do le lo akhai chief minister Himanto Biswa Sharma siwang le lo hola dag bangta bong odun tan chief gas e hang nun hang tami sita alang li si bong otan pen ka horon pisi horon nun thekko sinili dag ki pugang tong bang la helo la si ilitum emethang ali phan mate political ali phan si angton mane politicalized that as song tin ta pu bangke nili bangke ning dog de la pen kroi kroi la bang chok che pusin ri jong damji athe bangke ilitum ajutang ajubat ilitum pinding sumpot ilitum nem rokom incho pik ilitum bangke akapreka khayes pente ilitum si ingcho thumulang la pen ilitum ke asamalong e Columbus pusi ilitum phan Vishnu Prasad Rabha alang lista me ilitum phan nang putekang lo te hala so Vishnu Prasad Rabha ilitum phan nang ki putekang pen ilitum kopi posi la so jutang pa barak thang piposi ilitum labang so lamthi mane ilitum phan pa barak thang lar et la si ilitum westernized kuri lab nei polam kali labangke ilitum lang pame nei adol jat adol long donang jat akam long social organization long donang claim nang thoi phitsita ilitum me thang longri longpat elam iki jutang jubat abangke ilitum mane phalang no nang ne ba du leader same ali chu nang ne pen jor nang ne labang lapu hai bangke nili chokche pusi jongdami lahai kachi jor lahai kachi lang ilitum ajutang farman itum lam itum dhorom men pen politics claimeret labangen nili bangke nitum congress hin pen bangke nitum kroi kre la pen chokche pusi jongdamji lahilo lasi non kewang GMP election hut pusame nangle bomlo lasi ilitum yong si chema tha thekte pulonangte ilitum yong si matha krang pulonangte non a BJP phanong si pepe hai tu delo pute mo kisung bangke non congress along ke do a leader congress long support a workers to male kisung chojigali angton a BJP a PSLC a SDC pencheng block ladak Karbi Anglong ke do arat ke do an si sung rap peji kisung por bangke la si chema thapa mitu akhai ke do an arat tum same akhai tuman same akhai pi tuman same la si tum claim paminang ji matha paminei pen longri longpat adui ahoi ilitum chelang thek nang ji la pen ilitum phan la so council Karbi Anglong autonomous council la power tami misuse kuri re ni abang putin sami la si thek u nei poli ri u nei poli thek u ida ta chok ri u ida ta chok thoi phisita hala ke thek the alidas kumane IEM man thai CM man thai MP man thai MLA man thai thek u ida pusta kola ke thek tum phan arjunon he ke thek tum phan bidisore enponon he non ke ne helo ne putak helo rek delo pomat ne power edu pomat claim proof misuse labangke ilitum mo labangsu anwan la so council jisuet pusame mo bange barak thang po tha pa warta vidat po khola so por hon maloke chok cheke la sila so history bange binang ne je hola so amuka CM amuka EM amuka MP amuka MLA husi la so bange ke chok che nang claim det amat non bange jo sung binlo second Tripura man det lo la so kam bange la so lam so purkimo bang binang ne la sinang litum non ciri nang pun nang litum la non kacari bom tu bangke la pen non nang litum bangke power edu husi la hai kopi ma ki un ana kambang claim nang pu non la so philo pore 2024 philo pore nitum congress tum si cari pu nitum si claim pon pu la si non nang litum pima claim un ana litum mechit karbia khay farman kaching hona farman la hai claim pon tha pusin nili nang litum than so dak pen chuni ri padi claim lo kardam ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है इसके शब्द से ही मालूम होता है कि हम भारत के जन जन को एक साथ जोड़ करके भारत की जो संविधान की मूल प्रस्तावना है सर्वधर्म समभाव उसके आधार पर भारत के हर जाति धर्म भाषा भाषी को एक साथ जोड़ करके न्याय के रास्ते पर लेकर के चलने का संकल्प हमारी कांग्रेस पार्टी करती है और उसी को चूँकि आज के डेट में भारत में जो है अन्याय चरमोत्कर्ष पर है भारत की जो मूल संविधान की जो मूल प्रस्तावना है सर्वधर्म समभाव वो खतरे में है भारत
किसी एक जात, एक मजहब, एक धर्म और एक भाषा का देश नहीं है। भारत अनेकता में एकता का संदेश देने वाला देश है। और राहुल जी का जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, इसी के संदर्भ में 14 तारीख से जो न्याय यात्रा चल रहा है, मणिपुर जो हिंसाग्रस्त, वहाँ से शांतिपूर्वक निकल करके मेघालय, नागालैंड होते हुए, मेघालय होते हुए असम में जब से प्रवेश किया है, यहाँ की सरकार उसको अवरुद्ध करने की बार बार षड्यंत्र कर रही है। एक न्याय यात्रा नेहरू और गांधी ने किया, अंग्रेज़ों का खात्मा हुआ, और ये न्याय यात्रा राहुल जी के नेतृत्व में इस जो है काले अंग्रेज रूपी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस, इसका खात्मा भारत से होने जा रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। और इसी को ध्यान में रख करके हमारे चीफ मिनिस्टर बौखला गए हैं, अमित शाह जी बौखला गए हैं कि जिस तरह से भी हो राहुल को रोको, लेकिन राहुल गांधी नहीं है, राहुल आंधी है। और ये सारे बैरक तोड़ करके और इस बीजेपी की भ्रष्ट सरकार को समाप्त करके और फिर से भारत की जो मूल प्रस्तावना है सर्वधर्म समभाव की, उसकी जो है स्थापना करके फिर भारत के किसान, युवा, सारे जो बेरोजगार, सबको जो है न्याय देने का काम हमारी पार्टी करेगी। और उसी को ध्यान में रख करके राहुल गांधी जी का ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा आरंभ हुआ है। इसमें सारे धर्म और जाति के लोग बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। और तो उसको हमले बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, राजनीति शुद्ध होनी चाहिए, मर्यादापूर्ण होनी चाहिए। पहले अगर कूटनीतिज्ञ और राजनीति के व्याख्या कोई किया तो श्री कृष्ण भगवान महाभारत में किए थे, और उन्होंने कहा था कि जो धर्म के साथ लड़ता है वो आज नहीं तो कल जीतता है और जीतेगा ही। हमारे अध्यक्ष के ऊपर हमला इस लोकतंत्र के ऊपर हमला है, और हम कांग्रेसी किसी भी कीमत पर इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम संघर्ष करने में विश्वास रखते हैं। हम तो अंग्रेज़ों से नहीं डरे, जो एक पुलिस को देख करके लोग भागा करते थे, वहाँ पर हमने लोगों को एकत्रित करके अंग्रेज़ों को यहाँ से खेत दिया। ये लोग किस खेत के मूल्य हैं? हमारे प्रेसिडेंट का खून किसी भी कीमत पर जाया नहीं जाएगा। वो जो रक्त ज़मीन में गिरा है, इस भूमि से फिर से क्रांति पैदा होगी, और उस क्रांति के अग्नि ज्वाला में ये बीजेपी की भ्रष्ट सरकार जल करके राख हो जाएगी।